Koe neke atu I te toru ngahuru tau, a Shortland St e noho ana ki mua I a tātou, I o tātou mata whakaata, I o tātou kāinga. Ka eke taua hōtaka ki taumata ke I te whakamāoritanga o te waiata whakataki I te hōtaka. Ka riro mā tētahi o ngā kai waiata rongonui o te ao Māori e kawe. I puta atu a Kruze Tangira ki taua hōhi pera, ki te whakarongo ki te whakahoutanga ake o te waiata. He waiata e rarata ana ki te taringa. Karawhia! Kua whakamaoritia hei whakanui I te wiki o te reo Māori. It was an honour to sing in te reo Māori for this kaupapa. Mō ngā tautoru te kaumātahi, e whakangahau te ana a Shortland St, kua puta atu ngā kapeka rongonui pēnei. You're not in Guatemala now, Dr. Ropata. Heoi, ko te whakaatanga o ngai Māori, te taki a hapu, I mahia ai te waiata nei. Growing up and also seeing our people represented in as doctors, as CEOs, I think was an important part of why I did this kaupapa too. Ko te waiata e whakatauki tiana I te whakatauki, heoi hei tā hapu ko te aio humare me te mauritau ngā karea roto ka puta. Really it embodies a karakia, waihoi te toipoto kaua te toiroa, the whakatauki, but also the peace, the unity, manaakitanga, kotahitanga that is embedded in the kupu. Kua mahitahi raua ko mahuia Bridgman Cooper kia waihanga I ngā oro. Heoi he mea hari te kite I te kotahitanga o ngā kaimahi katoa. It's an amazing opportunity to see all of the mahi that goes on behind the scenes, and there is a real sense of kotahitanga within the studio itself, and I think the people individually that are working on the show. Aha ko e whia ko rerehua tēnei mōna, kāre ea ngā kanui ana ki ngā mahi whakaari. E hare ko ana ia kia tū tonu, hei kai waiata. I take my hat off to all of our people working in the screen industry. I think as a kai waiata, kai tito waiata, I can relate to some aspects of it, but for now I'm quite happy to be singing and sharing our reo Māori through waiata. Kāre e kore e rongotia ai te waiata nei. Kruze Tangira, te karere.